Sans nem mensua ki armut shipara kilaya lam eka gospel sha ki parlok jongki ukarshan ulaya lam eka gospel sha umak ula kloy ben pedang yo try jisu kumunang pen em jong u kumjuru kari akwar kalaya lam eka gospel sha ka lucy bat ka lucy ru kala pedang yo try jisu kumunang pen em jong ka umang ulai itu ita bahaya ka lucy nadu bakidang ya pulilang kumtaru kat bana telun kisngi kipor umang bat ka lucy kilaya seng ya la ka jong ka long yeng long sem umbang iju tep medios ngo bahagani ka perthai ki bangi em dan shibun teli kitma kala banai kitma yakni hima katma yakni spa katma banyo jangai lui ne katma ktien hapo ki yin ki sem ki jongi pat ki wei kitma Henry dan tang khandian ngun ki basung thu rani ki ba Shemphang ya nu banyele thma persha rani ka e kitma ka ba shisha ka bangi dei banya khun persha kum ki khun kristan ni tep bharu ba soitan ushon e ya kita ki banget bat pidyang yu try jisu kum unong pen em kum taru soitan ula shon e ikini ki shijur ula thau da kathma pedang jong kini ki shijur da ki buit thap jong u ban yo penjat ya kani kalong yeng ban job ya kanu kathma kadon kam yangi ban king da ki atyar ki baklan bor namar ka jing job ha kanu kathma kamlong ka basuk Kajing sesat aja pun kani nang ya datang wirum dan Kikin kun din ho, parlok-lak sa bahay. Bye kun. Bye mommy. Kikin din ho. Pike, syusyong bed, syubang syudi bed. Yang cidan por bang yarap kam lam yang ngaru. Masyubun kam bed marwe. Lalu pun yok na tak kena nong sering. Tốt saya am. Yang sa penyo hi. Nanta, ngadan kam ro kijan tmai ban phong. Ban yo le shinga tho. Namang ala shpon ki jo kijan. Ngadan kam ro kijing ta ajing pen. Ripi pat, tan na ban pembiang ye kijing dan kam janga. Tốt sekmi long jai. Sungguh bahaya syak saya katukan ni. Yang sa penyo hi kijing ko ajong hi. La abiang. Ngala thai ban ap, bang langia ro ban sngap ikijing kular thok jeng me. Ngala babi, bang ala peding me kum ulok jonga.